Uspoređivanje racionalnih brojeva. Da bi mogli usporediti racionalne brojeve, potrebno ih je svesti na zajednički nazivnik. U prvom slučaju, za početak nam to ne treba jer imamo -6/7 i 5/9, pa zaključujemo s obzirom da je -6/7 negativan, da je on manji od 5/9. -6/7 je manje od 5/9. U drugom zadatku pod B imamo -5/3 i -1,3. Ovdje bi bilo dobro mješoviti broj pretvoriti u razlomak i također bi bilo dobro svesti ih na zajednički nazivnik kako bi ih mogli usporediti. -5/3. Prisjetimo se pretvaranja mješovitog broja u razlomak. Nazivnik pomnožimo sa cijelim brojem. 4 puta 1 je 4 plus 3 je 7. -7/4. Zajednički nazivnik od 4 i 3 je 12. 12 dijeljeno 3 je 4 puta 5 je -20. 12 dijeljeno 4 je 3 i puta 7 je -21. S obzirom da se nalazimo u negativnim brojevima, -20 je veći od -21, zato jer je on bliže nuli. Treći zadatak, 7.45 i 7.454, koji je veći od ova dva broja, provjeravamo tako da uspoređujemo decimalna mjesta. 7.454. 7 i 7 su isti, cijeli dio broja je isti, pa idemo dalje. Prva decimala je 4 i 4 je isto, 5 i 5 je isto. Drugi broj ima 4, ovaj prvi nema, pa zaključujemo da je 7.454 veći od 7.45. I zadnji zadatak, imamo 3/4 i 0.75. Decimalni broj ćemo pretvoriti u razlomak. 3/4 i 75 stotina. Ako ovo skratimo sa 25, dobijemo da je to jednako 3/4. Što znači da je 3/4 isto što i 0.75.